Ciri kendeng ahwa along kidu veterinary lapen soil conservation asai kam along det pi alama ebeng an pasun dun dedet. Student and Youth Council Bukajan District Committee pen kangdang amai kangni. Hanjang langso along all Karbi along Inter Sub Association Women Football Championship keceng. Karbi Prime Time pen bertat hanbang thare harmony be non bertang pan pen arjik tha. India Prime Minister Abarim Bharat Ratna Atul Bihari Vajpayee kidam tan pai ni pai create rock Arni Tilip Hora minute po apor aims Delhi Rongs pi along Amek Chilo Additional Secretary Gov of India Additional Secretary Gov of Assam General Administration Lapen Karbi Long Tenmas Council Atum Tong Sikot Prime Minister Abarim Arong Kachevo Ajok India Aradatum Ningdup Chipidun Nangjipura pai create rock si Arni Det pi adang school college lapen Saihem keduan ingkir Nangjipusi lamtoy pilo Sita me ke mahumimi alama bangke number 9 Amreng constituency alo ciri kendeng along kidu animal husbandry and veterinary Saihem along det pi alama amatsi ibeng anta include de Sorkar alam toy ateng pulote Sai gam doan India det pi alama ibeng an pasundun Nangjipusi pachini polo Sita ciri kendeng along kidu veterinary asai kam asai pu sai kiatum Det pi alama ebeng an kang tudun jiki api alam lo hadak inut bak asai kita perangki kang dam hut theglam long le pusi birta long veterinary asai kam adung arai ke do block Saihem handloom and textile lapen pregjam Saihem anta Det pi alama ebeng an pasundun pensi ningduk cipidun renti lasi laki Karbeng long autonomous council alam toy kelang plot ajok si cirigendeng along ke do veterinary asai ki atum ninghang aling ciplang lo Putarara tumpen perangki kahumrina mahut ningje lapen lapuson tak taksi soil conservation Saihem athengno along ta det pi alama amat si ebeng an kepangjar dun awe puta perangki pen birta ridun long Abarim India Prime Minister Atul Bihari Vajpayee kachewoi pen pai ni pai create roxy arni India angkang pi along kangkir ke pha along pacheton dun si Karbiang long along ta kangkir ke pado ke pha abirta long dun Karbi Anglong Chambers of Commerce Saihem along ta Karlitang Atul Bihari Vajpayee afan kachikimu asai padopon Bangsu kachikimu asai along Karbi Anglong Chambers of Commerce Chairman Agustin Kramsa Konchin bang lapen penaan bang phatum chitong dun Karlitang Abarim India Prime Minister Atul Bihari Vajpayee afan lapuson songjapo kejapon kimeke avilu pusi Karbi Anglong Chambers of Commerce Chairman Kramsa pen ningje proxy Agos dari proxy arni litum All India Chamber of Commerce lapan Assam Chamber of Commerce lapan Karbi Anglong Chamber of Commerce pen ningdu kecepak lang lahelo je litum kacing honlai India angbong kacing honlai mate ketek nai ex Prime Minister Atul Bihari Vajpayee pini arong kecewoy lasi nilitum ningdu kecepak lang pensi je pini Karbi Anglong ta pada baik ya pen Actually ke bayi provinsi bono naya polo bon dan itu bayi captaincy bono no dake bayi captain pena bayi pon sini tu pakudi si la sini ngarong mate ningduk memelo ningarong bangala pulo ladak itu cuklem chodam lapen di penau na businessman atu man tan itu mlong nang cedon si pini itu ning ke oi cepat lang dun tega polo du kabila bipar bihar klem hanan dilin Chamber of Commerce chairman hin Surya kardong pido la pelason atraksi nilitum jo la so leader son ke All India long am delo la son leader ke meke la situm ning duk cepak lang lo alang lina hok le dos tame chome le do buta ning rong bong pen padonan langsung lihin pen Kiram tang pai ni pai krehini arni inut sikar timung pu abang pu dilai KSA branch amai pu Apan lamkang tangpen lam kacedan sai aputa KSA tiripi amai Saihem along dia chuhang lo pusi card news along bertanang le Sikhar timung pu abang pu kidam tang pai ni pai kruhini arni KSA dilai head branch amai pu apan lamkang tangpen kacedan sai aputa KSA tum kihang ateng dia chuhang lo muni jungjung chot apot kechok che along chi dia seroi lo nang pusi timung sang hopen dia ka chuhang ateng pen KSA atum pen dia lo Sikhar timung dia ka chuhang apot KSA tiripi amai pu Bioi bepen sita media pon upusi birta ridun lo. Hoi tu pinilam kang tang peni target lo meni. Si ini la song angkot meni
lo ko consider sero ini jidia nai kolam lo si mo itu nanile itong kolok palak kustami itong personally uning itu supini po kalam tawe si nonalang abang dalo bang dusun misen po dalo alang abedat wajib kami tunggu kado tak kese central committee atum sido erlo po kado pantame ini intel dia cakang lo tapi non la dilai ben ha lek tirongan 13 km so kam claim along kami itu quality bang kipami pan itu da nimitang ben kami ke langgun po lepente pun ida nimitang rong atwa si oke ceng ben kami nimitang rong atwa lepen non do itu wa kahinu ke itu non pini ben lo bihe ben kami to wa kahinu sa kin lo non por bang de nai to wa bang ke mesen nai pu matha ben si ini mitang matam ni ciklem dun lo dan so ting ben ini tame kunti bang ben ceng ten pon fazil la ben ge alang ni ben thot ke bang yani si ada mesen quality itu luar semari itu mano sa ne cha support kami ni Karbi lo chali som ben churu lo la ben ke bang yani itu demand lang product lang la bang ke itu kedam tank simplex untuk warga semacam alas tolong sampai kiasi pen agreement gitu tu pas agreement ting besi simplex tum sampai latung itu utuh di intel klaim patang pun mati non malan support fan bir tamu ton ponik sina Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Good news, good news, good news. It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination who are willing to get admission in Arts and Science stream at Kanaklata Junior College, Lanka are requested to collect the forms and prospectus immediately from the college during office hours. The repeater candidates who secured 55% marks they can take admission in Science stream and who secured 45% marks they can take admission in Arts stream. Hostel facilities are also available for both boys and girls students. For more details, please contact 8628 735290 or 8011979888 or 9678 750 759. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputat Beltalong Wangtulo. Student and Youth Council, Bogajan District Committee Atum, Pai ni Pai Crate Roxy Arni, Kichengsi Kangdang Amai Kangni Abirta, Gardners Aparanke Bogajan Pen Biltanang Pale. Mayalong Alhi Aman Pen SYC Amaipu, Harlong B Qatar is SDC Bogajan District Committee, Amaipu, Anthony Qatar SYC Tiripi,
amai dun mai phi mira bepi lapen SYC rap konchun bang jirjar kathar lapen dutulang dihin rim bang longsar phangjo tum chetong dun mai lok SYC asong ke pang tang ji phan along aro kiseng ji phan arni ki hot lapen logo charli anat ke paprang dun thek ji phan chethan chimung pon anpar ta hemprek ka chesong ji phan RD pinang ji pu hai hu chethan pen ning ka chepathe seroi pon pado Kasa tum kaping khat ateng pen hanjang langso sport association atum chipatir pi pen hanjang langso pathuak lam along 2018 aningkan abha crisir cap angdeng all Karbi anglong inter sub association women football championship pai ni pai kri troxy arni pen ke patu pangcheng pon tanglo hanjang langso sport association amai phu em barim jiwan chandra pathak pen chipahim phu amai along tirikam chunbang ramsing tok bi pen si chetong dun ali pachini apor enlo Ali Sarpo Aman Pen Karbi Autonomous Council Chairman Longki Timung Chetong Dun Anparta Kasa Dun Maipu Pankaj Teran EM Barim Rajendra Rongpi Mujudar Barim Bosing Terang Kasa Rapchunbang Sonjay Kro Horne Ingti Jikelim Teronpi Mirena Terangpi Lapen Pen Anke Theke Dingatum Chetong Dun Maike Pha Alamte Kasa Dun Maipu Pankaj Teran Pen Lamte Kethan Pon Kepining Pen Lasso Women Football Championship Lake Karlitang EM Barim Buben Chandra Terang Chikimo Amen Pensi Patu Pondo Pusi Pangda Lapen Lasso ke Patu along Karbi Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Pensi Kangpu Ponji Alamdo Sita Pai ni Pai Great Rock Arni India Prime Minister Abarim Atul Bihari Vajpayee Menmen Arong Kache Voiju Ajok Alang Lidang Chitong Dunun Ida Lupusi Lamthe Jai Adun Tu Karbi Autonomous Council Chairman Longki Timung Pen Kasa Alama Alapen JC Pathak Pen Hanjang Langso Sport Association Alama Ingtur Ponlu Lapen Kasa Dunmai Pu Pankaj Teron Pen Japon si Karlitang Atumapha Kachikimu Ponlu Lapen Laso Along Minute Isian Karlitang Atul Bihari Vajpayee Aphan Kachikimu Ponlu Laso Api Alui Sarpo Aman Pen Kachetong Dun Karbi Autonomous Council Chairman Longki Timung Pen Kepatu Ingpu Ponlu Kechengsi Kepatu Pon Lake Hanjang Langso Sport Association Lapen Dilai Sport Association Atum Angbong si Patu Ponlu Kepatu Kecheng Pen Nanat Kepatu Aterang Dat Krublo Sita Hanjang Langso Aterang Atum Bolipum Thap si Dilai Sport Association Atum Han Paremlo Dipu Rong Tharwe Amerikar Kangjang Terang Awal Pai Kre Trok Ajo Por Pai Krehini Raj Timapor Malam Adung Kido Ramsing Milik Ahem Along Ingrai Dam Thip Ajok Inud Asupi Apran Kedam Walkang Raipen Rong Jangpong LP School Kecharli Bom Ausupi Apran Dam Nanglo Kopai Kelang Nupen Apran Kedam Nang Ausupi Patra Disa Arong Pen Ramsing Milik Ahem Kedo Pen School Kidun Ausupi Pusi Milik Hempen Birta Pachini Karbi Prime Time Ala Pansikang Ton Poniglo Dume Thakme Kurwang Tu